ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shlem. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. UMLA jong Ranikor constituency uba Pius Marwein ha ka arpo khandai tarik ubna naiweng arajar arpuai ula Plie ba ya ka community hall jong ka Shnong Rangthong ba ya ka office Treikam jong ka Tebe Jingshai village organization hagani ka sngi la sakhilang ru di ki officer ne kitna Treikam ba pher ka sarkar jilla kinto bru yo additional deputy commissioner jong ka southwest Khasi Hills district uba C Lalu u project director uba WBM u border area development officer ka Ranikor uba Anthony Lingdo u block development officer jong ka Maukarwat community and rural development block uba LK Dingdo bat kiwei ya ka community hall jong ka Shnong Rangthong latay ha ka jinglot ka balong lai pholak tingka lingba ka scheme national rural employment guarantee scheme ka ba ar pholak tingka bat sa si pholak pan la Beijing erap da UMLA hagabaya day bat ka jingshna ya ka office Treikam jong ka Tebe Jingshai village organization latay ha ka jinglot ka ba sanlak tingka naga scheme national rural employment guarantee scheme hagani ka sngi uba Pius Marwein ula ais ngobha ya ka Shnong Rangthong da ki kor pensawa khnang ban pensuk ya ki bor sensar Shnong hakikam Shnong kam thau step dokumen yang ibarolang hagani ka por ka pamenta ya ka jing ya don lang jongi lengba ka jing Plie jong pi na ka benta kami ka office jong ka Tebe Jingshai Rangthong bilet organization ti ka Tebe Jingshai Rangthong bilet organization kamla ban klem da ai kublei yang ibarat lang lengba jong kani ka step ka bamenta tinga yang hang ni na ka benta ka Tebe Jingshai Rangthong bilet organization nga ai kublei ya pi baro na do menteri sekretari rangba jong ka Shnong baro kumjo ya pi kisar BDO BEDO EDC BPM CC jongi Kerpang isar Pius MLA MDC lang lai pusan lang Ranikor constituency jong ka Southwest Khasi Hills district ba pilawan knang na ka benta ban Plie ya kanik office jong i bat kumju ro ya ka dorbar hall jong ka Shnong Rangthong tikam tangkum ka jing yatho ka baling tot jong ka jing tre jong ka Tebe Jingshai Rangthong bilet organization kani ka bilet organization jongi kalayat lenti kumba san Shlem duna AA ngidon khat artli ki SSG hapo jong kani ka WO bat ngila don ro chi spa ar phenyau tli ki longyeng hapo jong ka Tebe Jingshai Rangthong bilet organization ya ka ba ngila dep ban penrong ha ka WO henry ya ki bom pat dep ban penrong kata ngim pat la penrung ya ki dekat hapo jong ka WO tingin sanang penrung hadin ti ka thong jong ka WO kalong ban si ya ki sap ban kintiu ya ka yo ka kot khnang ban sanjur ya ka lawei ban wan ra ya ka bensim ka jing snui slur ban mesya khmat ban wan ra ya ka khoj ka suba ban pendu ya ki jing sniu ha ka imlang salang ban su thu ya ka jing koror ka koj ka khya ban sumar khoj ya kamariang ban si ya kisap kita lem ban nang ban kunai ban tengkai bat ban wanra ya kamensim ban ya burom iwe ya iwe pat tidak ka jing surit ngi kum ka Tebe Jingshai Rangthong bilet organization ngira kerpat ya pi ki department ba pher bat khamtam na kamtai MLA MDC jongi ba phin ya phai khmat lem na ka benta kani ka bilet organization jongi khnang bangila ban penyat seprang na ka por sia ka por kumba ngili thu hangne ba chispa apnyo tli kilong ying ka bangiseng ya kani ka organization bat kum taro ngej ba ki babon kinang wan hadin tisal na kerpat ret akhmat jongpi ba sobha ban ai lem ka ti kamon ka ti kadiang na ka benta ka WO Iba kata ka skim ka ba ay ngai isya ba Treikam ho ngai isya ba kata ka skim ka ba nibo na ka pa ka pi penokam ho sisa tengene ko no na hab ai ya ki Shnong ki ba la sisa ba Treikam ho
ngabu sisa ngasutunan sisa bener inuk saya Shnong jopi papio kinokikam madul kini kinokikam kibarin kiramba Shnong kisketri ki isi kibarin do ngalai kindu berki kidai kirumba kidai kibriu kiba yalam sisa nakapa kajingha jom ka Shnong katha te kane ke jingle ke jopi kani ke jingpli ya kani ko hol ka jopi ngangai ba hatin tak ko kani ha kini ki puthai mata mo da kini lembar di social media lembar lagi WhatsApp lembar lagi kubur lagi ki inuk saya ki Shnong baik kan kani ke jinghe jo kani ko hol nomor iyo yang ke skim kepada kini skim cispas ni job card bagi om kini ki skim MGNRGS ke bagi yo ndai ta Shnong Rangthong ki Shnong ki yo tekane ko long kajik penyi nuksa na kampa kiwe Shnong kumba yung iwe i ruroma mane yo pisar mo umbai ba kata ka ba ba ni hap up bai ya ki ba kiwe kile na kata ka jumi kiwe kile na kata ka jumi andre niru ni hap ba tholan na lade ki ba niru nin la na kata male na kata ka jumade na kata ka Shnong ka jumi ia bertolak. Tekane jipeni nuksa kajopi kapeni nuksa na kapa kiwe ki Shnong ru ba lese kane ke jing la kajopi ngan next time ba ki Shnong ki badon antang apo kapon susi bidumi handrai ya kiwe ki Shnong ru ki peni nuksa ya kane ke jing la kajopi ha kane ke jing plan kajumi ni nak don kajinguna bangin padam teskuha yarak len na kamta kajumi ten na kale kajongaru masin yo snow ya kata keketin dalane nama ngalap ya kate na hol kabarin lada gidon haki program paper ni sisa kalakin bet nga sisa baka jingkmu jom ginongilam jom Shnong kalau kabadon kam sisa nama ngai ngalap dalaka jom kakmat kumba ka omentan baka Shnong Rangthong hamanlah ki program kaba nga penonkam lese kumka jinponkam kumka haka jinglong meeting jo kapati kiwe jinonkam na kalian kajumi ngilabo kasentari hapo Rangthong dengan saude sisa bagi nongiram Shnong bagi yo syata kajingmun bakuno banin how sa kawepat kayen torba hol ka komiti hol jo ka Shnong dengar ngalas mutenat ya kata kajing ajimut ya kata kajing berkre jo ka Shnong nama ba hangai ngasim ba larat kadang dari komiti hol ngawe kubriu uba ngai ngahap berpenokam nakapor sakapor ya kan ka torba hol ka jopi te hangai lu ngasim kumpai gomo no mek matopi habanga iya ka Shnong ka jopi ka Shnong ka bayatali ka Shnong ka ba pidon kinongelam pidon menteri Shnong pidon sekretari Shnong pidon kita ki eksekutif jo ka Shnong nasmo ben nama ngai hakum kini kipor don kiwe ki Shnong lu kiba ni persyam ben ay jenera handai lembaga kejimbam yang teli jo ka Shnong kajingnya bambai jo ka Shnong kiskim kemut nyemla ben penongkam kasolar kala ai kiskim ki paper am tangna kalian ka jomao am tangna utawa amele no disi ke bangiyo ya kiskim handai hadari ka jok ka por ka pamata PE dalam ka jok ka khmat kat no teli kiskim hapo ka Shnong ka jopi pio hapo blok pio hapo DC office kipun ba kiskim kibangiyo hakin kicup kipo kipamenta nyimtal ciki esu benwara yang kita kamperoy hapo Shnong kita benwara yang kata jingkut kecing subah hapo Shnong kita kasota menta dagi pho plur dakanya hapo kawai ke blok dagi spark plur hapo sistem ki ai na tempa ka Shnong ki jumi na kamta ki jinon kam haki Shnong ki haki hapo ka Shnong ka jinon kam ki paper ki jinon kam la panginong hadu ka dorban hol ki jaga kali rin ki umbang umdi ki jaga le sabab ki bentung ding
berpenuka akan penitenan yang Shnong katau ki bonba ki skim na pele ka sokar ki ai na yangi na kapor sa kapor hendrai ka shongpat hangi ka shongpat hapi nong ilang ka Shnong ka shongpat hapi ki nong chok Shnong kumno bangin Treikam banyo yang te skim hendrai donpat ni sosi ngasusi bangai lap hapo ka konsorsi jongiru pon ki Shnong dei tan na kadau ba amnon ka jingya sotu jingmon hapo ka Shnong katau bon ki development ki du ai dengan sultanat bana kale ka pi khot banyadon lang yang ha kane ka sni te kumbangila yo snow ya kiwe ki beta na kale ki obsar la ya pi la ai ne ya ka jikren kumoban pen internet shisho kumoban ya suman kumoban ya penakam hok ya kenika hok kumbagi orang mana ka jipli mata kasi kada sohun trut ngiyo da ka jikku da ka jiktuai da ka jikpirat nama kenika hol kada iku ka jing kentang lemba kenika hol lemba kenika dorban hol ki ai ka ba penmi apa ka Shnong ki rai ki jingba na kamta ki jing na kamta ka Shnong katha na kamta ki jenang kam ngangai ba lamba na kani ka hol phinya shong na kamta ka jingba amba kani ka hol ban oksutian bisha lese tang yau nongtu tang yau lesen yau ba ri ba le tam hanai kani ka hol ka dei na kamta ka jingba da kamta ban bisha na kamta ki jingba sudah te hakini ki por ki pamentale na kalian ka sorkaru ki aya ka miskin na kamta ka jingpen bahaya ka Shnong bentung ding bentung si bentung itnat ya ki ya ki wa khampam kali ka Shnong mo khampam kali ka dong ka Shnong Rangthong ki Shnong Phujot ka Shnong Mongthnro Shnong Momeran ka Shnong ka ba itnat ha kilom ki wa kibril ki bawa nabar yui ya kene kalau tang ni kilom ki jumiru lapet tang bapai ya kene kalau buat ni berstep ni nim so pelasu hendai yui ba ibai beliau ki bai ya kemarin ki bai kuasa ni ya kata ki Shnong ka bakul kila aya na memorandum dam don su ka jigduna na kene jom kiru nila yo kan khap yo ko ribon nila iru yo ko office malabian ba wan slabu unjam su deh jigduna na pentapun su ki otaba dak don ni mo ila berpau yang jiduna ka joki yang halal ka fencing bat ka jaga lespa de halal ka niru na kalian ka junga dan ai ta joki ba pinyo yang fencing bat jaga lespa ya khachu su ku lo ngi pan yang SSC ho to Shnong ka jumi ba khalira tong la khani jumi nga apa boleh jadi perkhidmat bagi buku di mission untuk sorka tapi orang tahu yang keren bahaya dengan mission ya tapi dengan mission pun utama korban of Meghalaya kalau iyo pun dalam hak dari kamar besar dan sorka dia yang Treikam hak dari state curi pada cinta orang hak matu kopi dengan orang juni pada cinta orang pada sorka Meghalaya dan dia orang berkelah itu tapi kendor na kata penduduk sementoi yang ke skim rawon lada lo bala pembeli tak di society lalu tu kelas tu kami lalu bagi poin dan pasti saya perlu na try kata bagi mentoi bukan na tu kalau mentahi ya kita beri mission bila bagi lo saya perlu beri direct di society jadi kembali rakyat kita punya apa mau orang sendiri itu kita bagi totally di society dari society Treikam tentang kendalaasa mereka pun di lagi orang Islam functional society ngada ini bagaimana bangi state untuk self sufficient ya di kita bahkan pun ada no ada senyang ada dosi bagi wei kalau dokter nah ini balada kasorkan kecuali keramai ya kini kita jiran bagi SSG baru lembaga Jerman farmasi ini kata ada sih orang apa baru Om deh cuman dalam domain kasih orang akan jelas ini, benar-benar
kita betul betul self-group. Nama balik ke self-group kilong ban kentiu ya kayo kekot ban kentiu yang bukan salah. Kemudian empowerment of women. Jadi empower yang kentai di kilong kami. Dan kalau bisa ni ini self-groups boleh apa sahaja. Di pemerintah pasien ikut autor dari kita memang kita aktif akan Treikam. Dengan community bagi Plie dari available government interaksi yang dengan office and village organizations, kemudian kita bekerja saya village organization yang Rangthong, karena banyak isu Treikam jauhkan dari organizations, nam kelam kentiu, ya kuat, kelam kentiu, ya jika sesuatu jemur, jika teli, buat mana bahan yang terlepas. Kini terus kita itu tempat hakapan lagi kerana grassroots level planning. Lembaga Block Office, lembaga Meghalaya State Rural Livelihood Society, lembaga National Rural Livelihood Missions, mentari standar punya di program program hakapan tersebut juga sebut rekat bagi visi member, rekat bagi board of Shnong, hak bagi lagi ke village level planning, kuno plan ke scheme ke project kita oleh Shnong, pada kita scheme plan bagi Shnong, kalau oleh engineers, kalau oleh kerja developer scheme berbahasa Shnong, how kita plan ke kita kau, pada kita plan bagi lagi kita simpan next step next level ban prioritize berpancit kilo ke badalkam ke hamlong budalkam hama ke bentreshwa ban ke wei ban sampai ada di ke rumah orang apa pendai tak analis sebelum orang balik emergency kila orang saus sekali sibuk diri mentah kila itu program di lagi training di awareness semua kesekarang semua orang ya korban jemut update ke kawan situasi energies dekat pakai memang skim kemudian lewat balas naik di belum betul benar betul dan bela audio yang skim dekat rumah ke jalan missions kepada tempat tentang ibadat tentang di halaman kecil halaman kita di dalam Shnong baru nila rumah lelaki dekat terusin aku nila berbahaya jika cuma kayak percaya jika sangkai di badan hari Shnong ini pakai kita ini long lewat kalau kita tentang kita bersarum pada hari ini jika sahaja untuk ini bagi aplikasi ini nak pergi ke office admin kita dah hidup sudah dingsu kita balas semen. Tekannya kalau kau ini kita kembalilah pada konvergen mood, rekat pada energies, rekat pada bahasa development unit, hal kembalilah pulau yang kita tahu kau bersama dengan kelabu, kebagian ke green Meghalaya missions. Baiklah green Meghalaya missions ikut pulau pada jelah Meghalaya kalau ke jelah ke Jernam, kepada Jernam, kepada Intisik. Nama balai habarot sektor kipor yang hilang isi lapong lo, kelas 9 kilo kiwa. Kaji long tu sebenarnya tinggal tu bayar kelap. Kalau kaji sorong ya Shnong, bat yang ini ke district administration tu kaji Papua, bat kaji kentu jangan kalau kumalong mana in perkapat ontang bagi lagi nagorin yang kini mentang sini kalau yang Henry kum ke Shnong nak kerpa di menteri. Bin perkaru bagandon ke special committee ke banpeju yang ini kecik ai jauh sorkar lagalong ke football lagalong ke dam lagalong ki kino kecik ai ke Shnong kandon ke special committee ke banpeju ki kenang makin dem rim gloy hot kecik rim kala bandon hadin kat tu kan Shlem kumelong ke Shnong beri dan ke Shnong kena so samla pakai Shnong tu kan kimata ke bagi pelan kamu mungkin serim tamakin deh kan rim katkum kenong rim bagi dia bandong kloy dari kanyu bagi yo apan pandan kami ya ka kenang bagapaten ke mana mon ke i
ba alis lale something na gamanta jongki kabar pa ngam ko man shim ni por hangi di penar ngam tip Pius ko ne hangi di penar mo nga ngane ne joai ba all this weekend po jantia ye kum kre community hall ngim ju khodiga ke community hall ki khodiga ga yung muli mun ka bil ka yeng balik ke jimun jongka ke impact jongka kalong ba kani ke yeng ke yung muli ka mut ke yeng ka bakhut ke yeng ka bala shna ke contribution yang ipat ba ke por bolim 4 juta MLA scheme 4 juta kinugin scheme por mujwa kisna ga contribution jong way bu way ke long yeng kumba shna yeng mani pat hagani ke yung muli kanu ga rai ga kishim ke shnong kishim ga ka kentang mana ka kerpa kalau kum mengilih mana so mana kumlei pastor ini bela ibu de kecikuai shwa begin putan kam yang ni gaji but you know sin shar shnong but you know sin shar swanga ilabu renti lang ha kecikuai bo play ai bo yani kumlei shibot pastor yang tahu akle banov nanta ngan betan yang kita yung mali dari hagani ga yung mali ka balong kum kering community hall baganu ka rai jong ka shnong kabadai ya kayak ke im lini kita ke jing senjor ke Shnong ke thau lini kita ke dispute kita ke jing kini jaga putar kene ke hall kene ke yumuli ke ban rai ya ke hop jong ki pat ba ha ke por bori menjuali ki benar nama kata kim julan manong adu benta ke community hall kadang ne ke yumuli adu benta ke ai bagi kene ke sap ke bangiyok na ki riu beri mencuba, kerana jing senang ini balik maju menikah hall ke berkiyo, kanu ke rai ke kensil, mereka mentang ke jing bahas jing long yang sama ke Shnong ke thau, ai kanong ke berkentang, kanong ke berkerpang, kanu ke jing yosi yang kemat yenu, henry punya snok tilang, mereka mentang ke jing bahas jing ke Shnong, bagi nu ki projek ki bandang wan, ai begini sautu maka wan mereka mentang ke jing bahas, begini mentang kanu ke jing ujor, henry punya tray kawan soba, pat ke besar pat ke poin ke wawan ban ni ke lomba, ni im hak juk ke ima ke juk ke pertai ke isyer kai sekmat ke mengintip, nama kata ke bapidan, tu dah semua mereka, nama ni miok kursi, di video ini menai lawan syai, ki peren lomba ke fortune, lani ke golden opportunity jauh way lani ke way view, kim jual asin, jual tan sisi naga jingin. Shem kabu yang ini kecil yo jauh di kabu, bat kabu kadua buat ban belum, belum, negara yang juga jengkian. Shem kabu, apa ke sorkan ke khot lepi, wan shikmat, wan banyak Treikam bangi, wan man ai injak, wan man ai vaksini, wan bakatan kanu ke jengar tetin, wan shikmat, ya Treikam nak ke sorkan. Kinu ki jenge, apa pinjek kendo, ki officer jenge ngani district apa, kadang join yang sau pernah ini bah. Berok officer kilong ki bedresh tong dan namanya ki bagi thung hagi isi beladap kanu ki awareness ke leng di Shnong ki dresh tong nomor le kan perso thu ki patba nama kata shim kabu ya kali ki jing le jong sorka burung mon ba ka de ke yo ai ni nem shim mentang ka vaksin ni yo ai kan sapoi ka por ublai ko nem sha pa kan dia mentang nei dia ki si ki besar kai ke bagi haban thi ki dawai ki hajar naga benda ejim kau jengkia ikan nom ke bakta ha yang kau jengyo jeng kau jengkibri nama kata habni yo shim yang ada dalam semua yo leh bat pediang yang aku bolong wan ai begin nom kiba syakti wan ai begin nom kiba ngindi kani kalau ke jengkwa jeng aban dan lengba jeng district administration ngayo man ai kani ke jengkran lengba jengpi so ha wan shikma bersotu ikibri wan shiki doktor kiba tray wan shiki bri kiba tray Treikam, ki Asia ki batrai shitong, Anganwadi workers ki batrai shitong, ki nurse doctor ki batrai shitong. Kanu ke district administration kita nak liang ke jauhi. Lagu kanu ke jing maksud tu ke jing one security office, ilang tu mengloy. Ni shong yang kesuki intai dengan betai lagi, kena ni shong yang kesuki dengan betai lipat pak. One security ni pensyai kenapa ke Shnong ni kan yo, ke jing kot jing kia, bat ni kampau